Danas napravimo dogovor, pa otkažemo. Pa pomaknemo za pola sata. Pa pošaljemo, stižem, samo da nađem parking. Dogovor je postao rastezljiv. Ali nekad je dogovor bio svetinja. Kad bi rekao, vidimo se u 7 kod Vure, to je značilo u 7 pored sata na trgu. Ne u 7:05, ne kod Dione, nego kod sata. Nalazili smo se ispred Nave, gdje si napamet naučio svaki izlog dok si čekao. Nalazili smo se ispred kina Balkan s kartama od tapkaroša u džepu. Ako cura kasni, propada film. Ulog je bio velik. Nalazili smo se kod Petra na Cvjetnu. Tamo se dolazilo da budeš viđen. Tamo se skupljala šminkerska ekipa. A parovi su išli gore, kod Matoša, zbog mraka, tišine i pogleda na grad. A postojala je jedna posebna točka susreta. Zvali smo je kod Krleže. Točno preko puta hotela Dubrovnik. I naravno, ispred Zvečke. Tamo se nije sjedilo unutra. Kava se pila vani, na pločniku, s haube parkiranog stojadina ili fićeka. To je bio dnevni boravak asfalta. Ali vrijedilo je jedno pravilo, nepisani zakon. Akademska četvrt. Imao si točno 15 minuta. Vrijeme za tramvaj je kasnio ili gužva je na mostu. Ali kad bi prošla ta 15 minuta, gotovo, odlazio si. Jer onaj tko nije došao, znao je, prekršio je riječ. Danas imamo stotine načina da se pronađemo, ali izgubili smo onaj slatki osjećaj kad u gužvi, pored sata, točno u sekundu, ugledaš lice koje tražiš i znaš da te poštuje. Laku noć, čuvari vremena.